көргенде эне кеңен жан шығар. Атаңдың көріне қорған шаңды қараса. Кыргыз элинин көнөргүс байлыгы болгон кылымдарды карыткан Манас эпосу бул окумуштуулар тарабынан кыргыз турмушунун энциклопедиясы деп айтылып келет. Муну баарыбыз жакшы билебиз. Манасчылар дайыма ушул Манас эпопеясын байыркы замандардан эң алгачкы Манасчы романдын ырчуулунан бери карай айтылып, ооздон оозго өтүп, муундан муунга өтүп келген биздин көнөргүс байлыгыбыз. Манасчылардан Совет доорунда кийинки мезгилдерде бир топ варианттар Улуттук илимдер академиясы тарабынан ошол жерде сакталган кол жазмалар ушул манасчыларга таандык варианттар 10дон ашууну өз алдынча китеп болуп чыгып отурат. Бирок тираж аз болсо дагы, 1000 тираж менен чыгып атса дагы элибизге, журтубузга жетип аткандын өзү бул чоң биздин жетишкендигибиз, кубанычыбыз десек болот. Ал эми Залкар Манасчы Саякбай Каралаев атабыздын кече жакында эле 13 августтан 17 августка чейин Ысык Көл областынын Жетөгүз районундагы Тосор айылында Саякбай фонду тарабынан 3 күндүк манас айтылып, ошол манас айтуу Залкар атабыздын Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына арналып отурат. Буга бул жерде отурган манасчыларыбыз катышып келди. Араңыздарда дагы барып, ошол манасчылардын манас айткандарын уккандар болуу мүмкүн. Ал эми Келдибек Барбоз уулу боюнча айта турган болсок, айрым адабияттарда Карбоз уулу деп жүрөт, айрым адабияттарда Барбоз уулу деп жүрөт. Бул ката эмес, туугандар. Бул Карбоз Барбоз эки бир тууган болгон. Булар ушул Кемин жергесине, Чүй жергесине келип отурукташып, ушул жакта жашап аткан турмуштун ар кандай ылажысы менен, себеби менен ушул жакка көчүп келгенде төрөлгөн баласын келгенде туулган деп Келдибек деп койгон экен. Келдибек атабыз 1800-жылы Чүйдүн Желарбы деген айылында жарык дүйнөгө келген экен. Ушул Келдибек атабыз 80 жаштан ашып өмүр сүргөн. 1880-жылы нарында дүнүйөдөн өткөн. Бул Келдибек Манасчыдан биздин илипоздор айтып жүрөт, бир дагы сап жазылып алынган эмес деп жүрөт. Бирок эгерде жазылып алынган кол жазмаларды изилдеп карай турган болсок, мына кече Дастан Исламович менен дагы сүйлөшүп, бул киши дагы ошол өзүнүн бир омоктуу оюн айтты. Василий Радлов деген орус окумуштуусу өзү немис улутундагы 1862-жылы келип, Кыргыз жергесине келип, Манас дастанын жазып алган экен. Анан тилекке каршы Радлов кайсыл манасчыдан жазып алганын ачык жазган эмес. Бирок кайсы жерде жазганын жазып алган экен. Бул токмоктун үстүндөгү бир айылдан жазып алдым деп жазганына караганда, балким ушул Келдибек атабыздан жазып алышы мүмкүн. Себеби ошол жылда Келдибек атабыз 62 жашка чыгып, болуп толуп манасчылык өнөрү өркүндөп турган кезге туш келет экен. Биз эмне үчүн ушул Келдибек атындагы сыйлыкты уюштурдук деген суроону дагы тактай кетели. Мындан бир жыл мурда биз биздин Маданият министрлигине кайрылып кат жөнөткөнбүз. Ушул Тулпар Манасчы себеби эскерүүлөрдө мурунку муундагы
өнөрпос адамдардын, манасчылардын, акындардын эскерүүсүндө ушул Келдибек атабызды Тулпар манасчы деп айтылганы, жазылып калганын окуганыбыз бар. Ал эми калган манасчылар жөнүндө Тулпар манасчы деген атак жок, Залкар манасчы, Чоң манасчы, Улуу манасчы деп айтылып келет. Ал эми манасчылардын айтымында Келдибек атабыз манас айтканда баштаганда эле романдын ырчуулу келип тулпар мингизип, анан ошол окуяларга манас атабыздын кырк чоросу менен бирдикте аралашып жүрүп ошол көргөнүн айтчу экен деген сөздөр айтылат. Мына ушуга караганда дагы бул Келдибек атабыздын манас айтуудагы таасирдүүлүгү жалпы журтчулукка ошол мезгилинде белгилүү болгон экен. Ал эми ушул 19-кылымдагы Залкар акындардын бири Арстанбек Буйлашуулу деген атабыздын китебинде ушул Келдибек ата жөнүндө жазган саптарын мен сиздерге уруксат берсеңиздер окуп берейин. Келдибек манас айтканда шамал уруп бук болуп, боз үйлөргө жүк толуп, чагылган учуп чартылдап, кереге уук карчылдап, үзүктөрү желпилдеп, түндүк жабуу салпылдап, эшиктери шалкылдап, ат дүбүртү угулуп, айыл калбай чогулуп, журт атасы манастын, Алмамбет чубак сыргактын арбагы көзгө урулуп, кырк чоро кырдан суурулуп, кемпирлер турчу балпылдап, келиндер турчу калчылдап, желеде кулун чыңырбай, кымызга көңүл бурулбай, азын абай айгыры аздектеп турчу бардыгы, төбөлөр чөгүп жоодурап, карылары кобурап, койлор жуушап кепшебей, коңулда иттер эт жебей, барбар дигер кудурет паана болуп өзүнө, кара тору түспөлү, кып-кызыл болуп чыңалып, арчотундай чок болчу. Ашырып айтаар манасты, агуул, куул кыргызда андай адам жок болчу. Түндүк бою түйүлүп, кереге бою керилип, коргошундай балкылдап, кор кызындай жалтылдап, 12 мүчө шалкылдап, бүт денеси балкылдап, 10 манжасы калтылдап, тар дүйнөнү унутуп, кең мейиште жүргөндөй, сыйкырдуу дүйнө аралап керемет болуп кеткенин көргөн жайым бар эле, көрбөгөн адам зар эле деп жазат. Мындан артык бул Келдибек атанын чыгармачылыгына, манасчылыгына баа берүү кыйын деп ойлойм. Себеби бүт бардык ошол уктан адамдардын жүрөгүндөгү сөздү, туйумундагы сөздү ушул Арстанбек Буйлашуулу айтып салганы көрүнүп турат. Урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер, эмесе ушул иш-чарабызды ачып берүүгө биздин мезгилдин, биздин замандаштарыбыздын ичиндеги аксакалыбыз, Залкар манасчыбыз деп айтсам да жаңылбайм, Сапарбек Касманбетов аксакалды бул жерге чакырайын. Жакында эле Сапарбек атабыз 85 жылдыгына арналган конференция, илимий конференция болуп өттү. Бул кишинин вариантындагы Эр Кошой, Жар Манас деген манас үчүлтүгүнөн тышкарыдагы чыгармалары жарык көргөн Сапар Абанын англис тилине которулуп презентациясы Лондон шаарында өткөн биздин сыймыктанган аксакалыбыз, манасчыларыбыздын бүгүнкү күндөгү төл башысы Сапарбек аксакалды бул жака чакырсак дагы иш-чарабызды ачып берсе. Барыңарды бүгүнкү келип аткан майрамыңар менен куттуктаймын. Кут болсун. Улуу манасчы Келдибек атабызды айтып отурса өзүнчө чоң жомок. Өзүнүн учурунда Арстанбек Буйлашуулу деген акын ал кишини жогору баалап, укмуштууда касиети бар экенин, ошол эл арасында кадыр баркы чоң экенин айтып өттү. Бул биздин азыркы доорубузда манас дүнүйөсү аябагандай чоң, кереметтүү дүнүйө. Мен мисал катарында Манасты 6 жашымдан баштап 1940 жылы
жана Манасты жыйынтыктап жазган Тоголок молдону көрүп калгам. Тоголок молдо ардак белгиси ордени менен сыйланып, Казакстандан келатканда авария болуп, жамбашы сынып больницада жатып, 1-Майданның шаарында парад болуп, ошол парадда менин атам Касманбет бойлуу чоң киши болчу, 6 жаштарым ийине отургузуп алып парадтан Тоголок молдону кийишке салып алып өтүшкөн. Ошол учурунда Тоголок молдодагы келдибекти жогору баалап, ошонун айткан манасынан жазып алганда арман кылган экен. Жок дегенде бир аз жазып калсам жакшы болот эле. Анан чынын айтканда мынакей, ушул биздин азыркы Манасты айтып жүрүшкөн жаштарыбызды, манасчыларыбызды айтып отурсак өзүнчө эле жомок. Алып көрсөк, мына мен далай чоң манасчыларды көрдүм. Абдырахман молдону да көрүп калдым. 1948 жылы Илеместин училищада деген Кылап Боштонун жанында окуп жатканда, общутта жатканда мен арулкап, караваттан түшүп калчу экен. Балдарды аттанып, бул таң атканча эле кыйкырып чыгат, жинти болду дешип, психический больницага жаткырууга аракет кылышыптыр. Bir günü gelatkanda Abdurrahman Moldo direktör jolugуп kalıp men jönүндө айтса, аны bölökçe arulkap жүргөн турбайбы? Ал баланын аруусун ачыш керек деп, ошо 1948 жылы Талгарт Бейгелдинов деген согуштун 2 жолку баатырына эстелик ачып, Сталин көчө деп койчу, азыркы биздин эркиндик көчөнү. Ошол жерге эстеликке машинанын үстүнө чыгарып, meni birinci жолу Abdurrahman ошол эл алдында Манас айттыртып, жолунду ачкан. Андан кийин далай манасчыларды көрүп калдым, Саякбай менен катарлаш жашадым. Каба, Шаба бүтүн курдаштар болду. Жумалиев деген аны биз орус манасчы деп койчубуз, Таластан чыккан. Азырда ушул кезекте биздин арабызда Таластын балдары ушундай дүн көтөрүп чоң манасчы болуп келатышат. Бегалиев, Замир, Камилдер, Сейдирахман булардын барына өзүнүн оюн мүнөзүн айтып, жолго таптап аткандары. Эмгиче ушул кыргыз элинин касиетин жалаңга жаш манас чыгарат. Манастан бөлөк киши жолду ачып бербейт. Учурунда Манастын 1000 жылдыгын өткөрүп, Акаев деген 7 жылы кыймылдабай кой үстүнө торгой жумурткалайт кылып жашаганбыз. Андан кийин эле Манасты оюна албай, бутуң чаң болуп калды. Азырда Манас кайра башталган үчүн элибиздин арасында тынчтык. Мен бир касиетти айтып коеюн. Кочкордо өсүп, ошол 43 жылдары мал доктур жок. Жаскан мал койлор төлдөп атканда мектептен мени сурап барып, корого Манас айттырчу. Илам жок. Ана табак уус бышырып беришип, ачка болгон абышка кемпирлерге алып келип далай батасын алгам. Манастын касиетин карачы, эч бир дарысы жок. Ошо төлдөп аткан малда ылам да жукпай, өзүнчө тазалап касиет кылып кармачы кыргыз эли. Ошондуктан биз Манасыбызды колдоп, Манасыбызды колго алышыбыз керек. Кээ бирөөлөр айкойчу, өзүнчө эле каңылдап атат деп. Союздун учурунда Манасты дагы көңүл бурушкан. Ал баягы катуу мындай элке чыгарып көңүл бурбаганы менен аларга окумуштууларга жакшынакай гонорар төлөп, манасчыларга сат кылып, үй берип, мына Саякбай Каралаевке үй берген, каалаган жерден үйлөрдү алып турган. Анан азыркы биздин жетекчилер да буга көңүл бөлүш керек. Мен бүгүнкү ушул Келдибек атанын арбагы колдосун жалпы келген туугандар, ушуну жолдогон жаш балдарыбыздын келечеги кең болсун, өмүрү узун болуп, бүгүнкү тоюңарды ачыктап жарыган. Урматтуу замандаштар, мен жана айтпадымбы, Сапар абабыз жакында эле ушу быйыл жылдын баш жагында 85 жашка чыгып, мына
баарыбыздын аксакалыбыз болуп отурат. Бүгүн мына сүйлөгөн сөзүнөн дагы уктуңуздар, Манастын касиети кандай экендигин. Ошол мурунку заманда ветеринария жетишсиз кезде бу киши короо койлорду сактап, малдарды Манас айтуу менен сактаганын азыр өзү айтып отурат. Бул дагы кыргыздын улуулугу, кыргыздын дастанынын улуулугу. Өмүрүңүз узун болсун, аба. 100-кө чыгыңыз. Сиз дагы биз сыймыктанган агаларыбыздын бирисиз. Анда иним бери алып келсең, алда аксакалга ушул өнөбүздө сыйыбызды көрсөтүп коелу. Имамидин жака чыксаң, биздин спонсорубуз Имамидин Ташев мырза аксакалга чөпкен жаап ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Жолдоштор, дагы бир жолу сиздердин эсиңиздерге салып кетейин. Бул иш-чаранын демилгечиси Дастан Исламович Сарыгулов, мурдагы мамлекеттик катчы, коомдук ишмер, тарых изилдөөчү, комузчу Дастан агабыз, кол чаап койсоңуздар. Ошондой эле Манас жаңылыгы телерадио компаниясы жана биздин негизги демөөрчүбүз ушул ишти колдоп, аягына чейин чыгып, жыл сайын ушул сыйлыкты манасчыларга тапшырып турам деген убадасын берген Имамидин Ташев инибиз. Кол чаап койсоңуздар. Эмесе, урматтуу жолдоштор, туугандар, сценага ушул сахнада отурган манасчылардын бардыгын чакырсак, биз Тулпар Манасчы Келдибек атындагы сыйлыкты ыйгарууда эч кандай комиссия түзгөн жокпуз. Себеби Манасчынын дараметин Манасчы гана баа бере алат деген көз карашта манасчылардын өздөрүн чакырып, өздөрүнө койдук. Мына өзүңөр кимиңердин өнөрүңөр ушул сыйлыкка татыктуу болот, ошону өзүңөр чечкиле деп, мына биздин манасчылардын бир тобу дагы келбей калды. Бирок Тосордогу жыйналышка канча манасчы келди, кандай болду, бүт бардыгын айтып берүүгө сөздү филология илимдеринин доктору, манас изилдөөчү, өзү дагы чоң манасчы Таланталы Бакчиев инибизге берели. Келиңиз. Арыбаңыздар. Кыргыз эли ар качандан бир качан манасчыларын кадырлап, бөпөлөп, кадырлап күтүп келген. Азырдагы Кудайга шүгүр. Учурунда манасчыларыбыз, ал кезде манасчы деген сөз жок, жомокчуларыбыз эл ичинде руханий лидер болуп, ошол эл башында турган болуш болобу, бий болобу, манап болобу, мейли султан болобу, ошолордун жанында ар качандан бир качан таразасы болуп келген. Балык оозго гана Байтык Баатыр үндөй алчу эмес экен. Тике сүйлөй алганы Байтык Баатырга балык ооз манасчы гана болгон экен. Демек, ошол балык ооздун кадырын, анын салмагын, анын асылдыгын, анын Кудайдан келген касиетин билгени дагы, тааныганы дагы ошол Байтык Баатыр. Алда оңой киши эмес экен. Атаганат заман өзгөрөт экен, доор алмашат экен. Оомалуу төкмөлүү дүнүйө ушул манасчынын орду кыргыз коомунда бүгүн дагы, эртең дагы, бүрсүгүнү дагы өзүнүн татыктуу ордун ээлеп сактап калса деген илгери үмүтүбүз. Ошонун бирден бир ошол ишке, ошол максатка жетүүдө
кадам таштап аткан мына ушул бүгүнкү иш-чара. Мен жакында билесиздер 16-сынан 18-не чейин Ысык-Көл облусунун Жети-Өз районундагы Тосор айылында 3 күн манас айтуу иш-чарасы болду. Бул иш-чара Каралай Саякбай 20-кылымдын алп манасчысы, улуу инсаны, асылы, мына ошол асылыбыздын 125 жылдыгына арналган иш-чара болду. Ошондо түндүк, түштүк, батыш, чыгыш бүткүл 7 дубандан манасчыларыбыз катышты. Ошол иш-чарада биз өзүбүзчө жыйын өткөрүп, ушул маселе боюнча маселени ортого салып, анан бир пикирге келип, биринчиден манасчылар элдин үлгүсү, элдин калысы, тараза ташы болуп келген. Ошол салтты жолдоп, ошол салтты колдоп, карманып, мына азыр мен окуп берем, ошол биздин жыйындын протоколу ушул пикирге, ушул ойго токтолдук. Буга чейин арабыздан бир катар манасчылар мамлекеттик дагы, коомдук дагы, эл аралык дагы сыйлыктарга, наамдарга ээ болду. Мындайда кызганыч, ичтардык, көрө албастык жана адамзатка бүткөн терс сапаттар болбошу керек. Бушуга карата манасчылыкта дагы, ушу манасчылыкта алып жүргөн манасчылыкта дагы бул салт, негизги салт болуп, керек болсо жалпы журтка үлгү болуш керек деп эсептейт элем. Мына Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына карата Ысык-Көл облусундагы Жети-Өз районунун Тосор айылындагы 3 күндүк манас айтуу маданий иш-чарасындагы Кыргыз Республикасынын манасчыларынын отурумунун протоколунан көчүрмө 18 август 2019 жыл Тосор айылы. Отурумдун төрагасы Бакчиев, отурумдун катчысы Сыдыков. Катышуучулар Назаркул Сейдрахманов, Абдыманап Сапаралиев, Алимбай Маатов, Салимбай Турсунбаев, Таланталы Бакчиев, Рыспай Исаков, Сыргак Мурзакаримов, Өмүрбек Токтогулов, Камил Мамадалиев, Тилек Асанов, Дөөлөтбек Сыдыков, Асаналы Калилулу. Күн тартиби биринчи. Кыргыз Республикасындагы Манас Чаңыры телекомпаниясынын Теңирордо Кыргыз таануу Улуу Мурас коомдук фондуларынын Тулпар манасчы Келдибек коомдук алтын медалына татыктуу талапкер манасчыны аныктап сунуш кылуусу. Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына карата Ысык-Көл облусундагы Жети-Өз районунун Тосор айылындагы 3 күндүк манас айтуу маданий иш-чарасындагы Кыргыз Республикасынын манасчыларынын отуруму токтомдулат. Биринчи, Кыргыз Республикасындагы Манас Чаңыры телекомпаниясынын Теңирордо Кыргызстаны Улуу Мурас коомдук фондуларынын тандоосу менен Тулпар манасчы Келдибек коомдук алтын медалына татыктуу талапкер манасчы катары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти белгилүү манасчы Назаркул Сейдрахманов сунушталсын. Төрага Бакчиев, катчы Сыдыков. Рахмат. Мекендештер, урматтуу биздин манасчылар, бул Манас ааламын, Манас эпопеясын Кыргыз элине кеңири
жайылтып келген ар дайым манасчылар болгон. Сиздердин дениңиздер чың болсун, эч убакта оорубаңыздар, талантыңыздар мындан дагы нары ташкындап өнүксүн. Биздин бул сыйлыкты уюштуруудагы негизги максатыбызды мен сиздерге окуп берип коеюн. Уруксат берсеңиздер, манасчыларга бул жыл сайын өтө тургандыктан биздин манасчылар ар дайым эсинде болуп, ошол улуулукка умтулууга тийиш деп ойлойм. Келдибек сейрек кездешүүчү чыныгы алп манасчылардын бири болгондуктан, биринчиден Тулпар манасчынын өнөрү менен жалпы журтчулукту тааныштыруу иретинде уюштурулуп атат. Ал эми манас айтуу өнөрүн Манаска тете бийиктикке көтөрүп, кыргыздын улуулугун дүйнө элдерине жайылтуу, даңазалоо, жеткизүү бул максатка ылайык болгондуктан, негизги максат катары манасчылык өнөрүнүн деңгээлин көтөрүү, жаш манасчы дастанчыларды улуулукка тарбиялоо, манасчылык мурдагы өткөн залкарлардын варианттарынан жаттап алып эле эл ичине айтып жүрүү эмес, коомчулукка ошону өркүндөтүп айтып, өздөрүнүн дагы варианттарын жаратуу экендигин эстеринен чыгарбаса деген тилек кылганбыз. Сиздерге чоң рахмат, орун алсаңыздар. Манасчылардын жыйынындагы протокол менен азыр бизде филология илимдеринин доктору, манас изилдөөчү, манасчы таланталы Бакчиев инибиз окуп берди. Мына убакыт өтө тар болгондуктан биз Назаркул аба тууралуу интернеттеги болгон маалыматтардан бир 10-15 мүнөттүк сюжет даярдаганга үлгүрдүк. Ошону анда сиздердин назарыңыздарга бөлүп коелу дагы, анан бул кишинин өзүн дагы манас айттырып угуп, андан кийин биздин процедурабызды улантсак. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси манасчы Назаркул Сейдирахманов 1950-жылы Талас жергесинде жарык дүйнөгө келген. Манас үчилтигин толугу менен айтып келет. Өзүнүн устаты катары улуу манасчы Саякбай Каралаевди эсептейт. Аткаруучулук өнөрү, көркөмдүк табити боюнча өзгөчөлүккө ээ. Қалайық деп айтап, түріктің атын туайбын, бір қатынны туды деп, дүйлікті құдай ұрбайбын, сантудан қатын тубайбын, сантудан қатын туды деп, саңсылсам құдай ұрбайбын, менден арқы чоң атам, душангер баша тұшында, сантуның көбін таратып, таратқан екен ұшында, ошондон қалған түрік тұр, Моңғолдың елін талқалап, Алтайдың тобысын жақалап, ал тазабың қалмақ бар, қалмақтың қалқын арқалап, араң жүрген бұры тұр, 60 жылдан бері жақа, бізген аралашып тұрып тұр, қатының ерекек туды деп, біздің қалдайды құдай ұрып тұр, жаңы туған баладан, жалпын қорқып қалбаған, еми туған баладан, есі чегіп бір жолы, ес ақылы қалбаған, қандығымды білдірем, жаңы туған бал үшін, халықты қантып бүлдірем, жақшылықты білдірем, бар жоқты қантып бүлдірем, же көтеріп шыққан туысы жоқ, же құлақ тұнған шуысы жоқ, же көп қинаған қолы жоқ, башадан аскер баруға байқап тұрсам жолы жоқ, андай қылбай көрі, аңдап іште қылалық, жарымы қалмақ жарымы сарт, башалық таймал сойғын, жақын шан тұлғандай бұрт, 20-30-ын шақырып, қазыналық бедеуден 40-50 төй қарып, алтығы тайдырғысын, аға қошыл жолдысын, қазыналық асапыл, төге жүк төв артырып, ұртазия жұртына ойменен тоғы саптырып, жақын бұғандай жердекен, баласын манна зербекен, дайындап жерін көрсін, қаяшағыды біздерге құл салушы бар бекен, жоғыр қылып жүрген бай болған, менің қомытым болбас кем бекен, қандайлықтан бұл үштін, қабарымында келдекен, қалқына барып бұл сатып, Алтайдың тоғысынлары қалап, қаңғайдың қалқын қаралап, шейкүнін елін шыпырсын, таңшаңдың тоғысын тақ басып, кереме тоғылу сыдырсын, кебесін тоғысын қыдырсын, ополдың тоғысын ойдосын, анжиян кере қойбосын, қашқардан қайрат тарсын деп, қазын
Kızınalık düğünödün kança sonun varsın dep kıldırdı soğuda kanın kızıktın görüp alın kız becinden çıkıp alıp 5 aydan beri yol yürüp Altay toğunun oyunda Asamil suğunun boyunda oynap külüp yatışıp orduların atışıp orduğun oyun salıp oyun bolgun derbendir esen kandın aldından emi gelip kelgendir ordusu yoldun betinde atıp jatkan ordunun alar can dep kaydan oylandı atıp çüköge içke düşüp merip tampoyu menen jiberip çeltüge manazı barganı töğüngü taşka tartın dep çetkiler aytıp salganı töğü tartmazak ne dep tep koy küçük gözün ok bele emnegen alıy jetet tep жетелеген сар тұңғыр қалмағы қошу тепеңдеп хан кишиси болған соң буга кантип коё текен деп катары төсүй ордонун четинге чени тампойго маназы жеткени тампойго колун алганы кылжадан алган деңкени кошо коюп калганы томпойду тийген усундан манастын черкен күчүнөн астыңкы төөнүн соңкусу көмүлтүк тумогундай четкенде сака жеткени төл сыйрагын сындырып төл кырданып кеткени биреңкеси барып астын кешек бутуна ада тийип калып жығылдың ешек сарт қалды қиыншылық көрдім деп қытайлар ғазаптанды болғандай қиын бала деп ушул жерден баланы ұлықтан келген қытайлар ұрамыз деп шаң салды бұты сынып көл қалды бұ жолдошым жөө қалды қарма деп тағы ушуну байла деп таталап қытай қалғаны қарма мақа маназды жабылаң алтау барғаны қарматпайбыз саны деп жанындағы отузу жабыла қолды салғаны қалмақ сарты қытайыл қарсылдаша қалғанын адеген деңгері маназ қиын сынған қытайдың башсын қармап алғаны қармаша кеткен жерінен алтын кемері белінен бекемдеп қармап алғаны көтеріп жерге салғаны көтеріп жерге бір ұрып кеудені басып бір тұрып шилдің башын жұлғандай балбандық емес болғандай башын жұлып алғаны сұм сайбаңар батыр деп бұларға мен сонымды қылам мақыр деп 45-ті өзі жүге екен ол же қылам тақыр деп манас айтып салғанды анда жақып кеп айтады болса бала шоқ болсын шоқ болбосо жоқ болсын ақ жасқаным көрбейбі ажалды ұжан өлбейбі қытай келіп қалғанша қырып бізді салғанша асыр алып тұра алып алтайдың тосын жөрөндік анда мұрын соу белек қып-қызылғанға бөлөндік 5 айлық жолда бейжін барып бейжін бізді не қылар 6 зубын қалмағы ас болғынды 400-ін балаң маназы жалмады алтайға жақын болып қана келіп қалғаны аруланып алардан құтылар шайы қалбады құдай салса көрөбіз жасқаны болса көнөрүбүз кейіп тұрбай құдайлап кеңесіңе жөнөрүбүз қариясың ақбалта қайрат айтып салғаның бұл тұрғандың барысы о дешіп қалғаны 45-ті жүк малды 40 атаң ұлың халалды әрқайсысы талашып нар тазасын алып бая қылған қысылнар бай жақып қағалы нарды жерге сойғыны жүгін жерге қойғыны жүгін шешіп қараса зумруд көгер ташменен жуар бермет қошкенен береке жүрген 45-ті барысына тең келген асыл дүйден ұш екен қадырын білген қараса бір шардың балындай барқын білген бош екен албас менен шамчырақ будың қанадай барша қош екен ең анжияң қашқар арасы адырынан көрінбейді алла қандай таласы толырың арбын жері тек тоқтолу чүй жері жоқ алау ке жатыр чоң дұшман арыстан наз батырдан ал жерге жатар еби жоқ сегисе алып тыншыдық сергітіп жұртын тыншқыдып анжия менен қашқардың арасында жайдадып арқай берки жүргінші айып атанға байланып имин маназ батырың серпіше тұрған шақ болып 32 жашында ұжоңдору қашында себілді 184 серт алған жағы қызылдүрт қапшығайдың жол менен қалқылдаған қол менен бабазы жақыл зор менен артыштан ашып бел менен айбатыға туыр менен ат жүргізтейін жер менен анжиян жақын ветине алу көнін елидін аралап кірді четине бай жақып көчің қондырып садақтың оғын жондырып отырғадыр ойында бүксіз жолдың бойында қарап тұрмалдың жайына айдап жылқы соғартып қара құлжа сайына айылғұлы үй тегіп аршайманың бүтіріп алыңының барысы алу кең екен дұшман деп азырланып бүтініп алар мен киіп алып 60 жігіт қошалып мана суға барып
ермегі менен дептері, елде кишкен алуке, есен аман жатқанда, елебей уға кеткені, батырлық емейін еткені, басташқан жоғысу тұрғанда, байқабай уға кеткені, 500 мың толық аскері, перілген қытай өзері, қайнап жатыр қалбағым, қату дұшман келді деп, халқынаға бар салғаны, бар Манасқа деп айтып, кезелік деген батырын, араға кешіп салғаны, бөкседі қойғын Жақыпқа, қомасын айтып қобырап, кезелік батыр баш болып, өңкөй батыр көп болып, бай Жақыпқа барып, алтаратын алып, мұчурашып бүгініп, мұдық кешей бұда деп, мұрмат қылып жүгініп, қоны қылып жатырдым, қолынан келген дамын, қоны қашын тартырдым, айылға дұшман келді деп, арқасынан Манастың 6 кеші чаптырдым, Манас уға қызып алып, алардың айтқан сөзінде дебей, киік қуып кетіп қалып, дұшманды бұчқағында кеңгебей, кезелеге кей қонып, аңғудағы Манастан хабары келбей қойып, келбеді сенен балаң деп, кегімді сенден адам деп, кетті башаңа доке, қылбы қойдың Манас деп, келіңдің айтып барам деп, соға албайсың өлерсің, соның дұшанды көрерсің, кезелік кетті қорқытып, 9 айға жетілсе, қабылан жүрек қозытып, бұзық сөз айтып бұлжырап, бұларды туытпайсың қырап, елшілер менен кетішті, бай Жақып сонды кейді, киігің менен құрып қал, башы құрылған бала деп, басып алсаң алуке, барбы бұға даба деп, бұшының айтып бай Жақып, бұлар бас мені бол қойып, бұлды тоғы бет алып, барды Жақып сол қойып, астында жатқан тұр шығып, алуке деген зор шығып, арадағың атыңдан арылбаған шор шығып, елу кішін елчisi, елге келді ченчisi, бөктөбе деп жерімді, бөктөрі болсаң жерімді, бұл тұрам деп еліңді, бұл тұрып аскерін алам деп, мойныңа жоғын еріңді, елші келді қамдан деп, не қылу үшін ішің бар, ертеліп алам қамдан деп, үміт үзіп мен тұрам, үміт үзіп жандан деп, сандырық алу Манастың, сақары сада қалындай, мұлтыбы қара шалындай, қарданып таразың, көзіндегі мұзғары, көріктің отын жалындай, қадая бағып күлгін, күлгінің сырын білбеген, күн күреді сүйреген, күч артылған дүйреден, Жақыпқа көзін салғады, жалданып алғады, сол бөйрегі сол кетіп, оң бөйрегі бол кетіп, анда батыр бүлгілді, алмұры тұбыл кетіп, мында батыр бүлгілді, қайда болдың аба деп, қайраттанып айты деп, аңылдаған адамын алдалдыңнан тара деп, аяқ башың жиырып, асыры келген маға деп, 30 адыр башы бар, айыл қонғын ал жерге, бай Жақып баштап барған жерден бұл Манас, баштағы бейді қалғадың, арыстанның түрі бар, азедардың түрі бар, алдасына сыйдып, аяқ башың адамы, алар келіп жидіп, 3 күн, 3 күн, 6 күн, аскері келді қол болып, 400 мыңдей қолы бар, қыра Манас бадыша, аламды білген соры бар, арыстандың барысын, айдатып алып шоудырап, алу кезі қайда деп, арыстан Манасы жол тұрап, қатылсағанын төгірібіз, қаталды қылса көрерібіз, қасабыз жесем көрерібіз, ойрыты бұзған көй батыр, бұду суының бойында, бұйыған аскері қол жатыр, мұшыған ұрыш қылсақ деп, ұмтылып келген көй батыр, бақай Манас қой қойдып, башқа түрлі бой ойдып, Қытайдан қолды қыжылдап, қара қалмақ маңғырды, қара қыртай бұзылдап, аралап жолғы салыпыр, айбатын көрген қапырлар, айран назыр қалды бұр, өліктің белің жиілген, көк темірі кезеңден, белі тұлпарын аттары, пендеден башқа заттары, атшауын жерген оқушқан, алма башбараң атқаны, асынып алған жалары, аңдап көрсең алары, сағадағы тайдың беліндей, астындағы сай тұлпар, басқаны сыртын жеріндей, көріп тұрып қалмады, көмсін бөлік бұға деп, көмкүзір шоушып қалғады, байқап тұрып маңғуды, башы жаланған қайды, қажылдаған қытайы, қылымда мұрын көрбепір, қиын жанды мұндайды, марғалаңдың аймағын, ару кенен шарабағын, қара судың қашында, ұлуан жиян ұшында, арбан атыл тұрсудың, ұшу кереген тұшында, ару кәқандың сарайын, аның күшін сарпылғын, арбын дүние далайы, сейіл қыды балауке, шыққан екен бағыда, отырған екен албүді, падышалағы тағыда, арып албанлары шер, көзің ашық кемеңгер, алауке туған қайрадер, Қытайға намыз сарыдер, арыстан дүлбі салам деп, алдын алып қамыдып, арыстан Манас батырды, байқоғын көзің ал деді, қолды ұшу ғази жетін, қошой көріп ал деді, сейбілді 384, серт алған жағы қызырлыр, башқы белгі түрт болып, бет алған жағың үрт болып, қарала байрақ сырнайса, қарылды қасалғандай, ажылдары жылдады, қапырай артынан сойлап алғандай, көзі құйры көк бөрі, көк жәлердің жүйкөрі, көтінен ешіп алғандай, асман жақын айбата, алып қара
ку сарбайып асмандан бутун салгандай кара башалак бура калжаң уруп тупура оңгап талдан чыгып калың кылып качырып кабактан чыгып алгандай кара салдынан көлүндү кара чаар жолборсу кайы бирен 40 силтен камкор элдин жолдошу 40 силтендин бирөөсү ажыдар болуп сойлошуп кабылан болуп жойлошуп кашында бар 84 бири миңге тийгенер силтендин бири куш болуп алуу кенин алчудай асмандан бутун салып чагара куйрук чааржон шамынганы соолбоз шамын көрсөң сур жолбоз 40 силтен болгон буу жолдош кара маназы батырга кыяпат айткан жанаңбоз арыстан маназы барып айбатына чыдабай анау көсүмдү чоң баша тагыдан түшүп алып комасын айтып кол берип шатыр жака жол берип баштап калды батырга тиккен чатырды аярлы көзүн салып айбатын көрүп алууке айран асыр калып кирпиги жалың көзү чок кишиде мындай шумдук жок айткан кебиң аткан ок адамда мындай шумдук жок айбат менен караса асирейил түзү бар кирпигинде карасаң кол салбастын бизи бар бирөөсүнүн башында миң балбандын күчү бар жолбосмандай таш жүрөк жууруну калың пил билек кыр мурундуу кызыл көз кыйгаш каштуу зар төз айбаты сакал кик муруп ачууланып караса турар эмес эч бир журт жалжагай ооз жарагабак жарыга тул көрүндү качырганын согойбоз карыга тул көрүндү акылы терең ачуулгем айткан сөзү журттан эм алуу көгөрдүн айбатын күч кубатын кайратын найса жан чыбык атып алуучудан көрүнбөйт кармашканы соо болуп калуучудан көрүнбөйт беттешкени мерт болбой жетүүчүдөн көрүнбөйт талабына тартышкан жетүүчүдөн көрүнбөйт алуу кенин акырды аңдып туруп үйнөсүн башынан кеттиң акыры катылбайын кол салып кара жанга зор салып баштабайын бугуруз балекетке сол жайып андан көрө бул жерден ажайып гана шерлер бар күнөө көрүүдөн бир миңин айдап тийип жиберсе аш кайнамда жеген бар баарысынын кыжыды жабырбайын деген бар көрөмүн десең окуздан көңүлдүн сөк окуздан барса келбес жолуна баарын кийирип жейин көнүнө мунун алып ажайып гана көрсөм деп көк жалың айтып салып арыстан маназы жөнөлдү барса келбес жолунда баары басты 84 баатырыңдын соңуна кабылан маназы барып капкасын ачып алып бири жанында миң жаны болсо да бири калбас деп көчөгө кийирип салып качты жолборс камкордун каталары болбоду жолборсторду жыйдып башын ийип баатырга ишарат кылып сыйдып жолборсу түгүл тайбасы анык бүгүн ачылды алуу кенин пардасы жыткычтан бирөө карабай 84 жүргөн кишинин агулук деген башчысын айбанатка жем берип ар качан күтүп бактысын ачыгып турган арыстандар ага салды тишиди агулукту танады жулкуп кетип жолбордор ана кандай калбады алуу көгөрүп сыртынан акылынан танганы кабыланы шерлери канкайтып бири келбеди кандай кыйын болсо да кашында жолдош 84 катылып бири жеңбеди кыркылуу экен нуругу жалпы жырткыч ичинде жабырбаян удугу ичинде жүрө тери маназ катылганы болбоду карап турган алууке капалы католгоду ажыдар бар көрсүн деп айгай салды тышынан ажыдар жутар бекен деп үмүт кылдым ушундан токтолбой маназы баргады желкесинен кармады сүйрөгөн бойдон чыгып көчөдөгүн адамын аштамкына камыда коркутуп баарын тыгып бошоңгосоң атуулуу үркүрөтүп ышкырды бакчадагы куламдар баарын үркүп ышкырды падышалык чарбакаң ажыдар сойлоду алиги турган алууке арыстан маназы баатырдын нежен буден ойлоду өлүм түшүй боюна өз жанынан тойгону асыры келдиң алууке арыстан эрдин үстүнө таасым кылып кирди дейт душманың мен деди душманда болсом жан кийба амандык берген сен деди катылбадым карадым тынччылык тыгаладым ары барып карадым алышар алым калбады күрөшөргө күчүм жок жүдөп жаным сурандым жүрөгүмдө бүтүн жок ар кандай айтсаң көтөрдүк амырыңа чара жок амандыкка өтүндүм аңжымаңды тыңшада карага менден кара жок кайратым бойдо калган жок чын айтамын жалган жок чыргылар шайым калган жок жооп берсең турайын жолошпой моюн сунайын жол берсең кетип танайын карап бер десең карайын бүгүн айтып бугузуп эртең айратанбайын өлүмдөн кийин жумушум айрылдым таажы тагымдан кармашып адам жеңе албас башыңда сыймык бактыңдан көңүлөнүп сүйлөгөн кара маназы кеп айтат эре алып көй деп айтат жалбарып жаның сурадың жайыңды көрүп турамын бабам өткөн жерибиз байкасаң ушун келибиз башты балаң бообек мага жолдош бериңиз ак үйлгөн алайын ал төсүмө көнбөсөң асыр бүгүн башыңа акыр саман салайын тоңгуроолу бай деген бир агаңыз бар экен багыш аттуулу бар айтканымды угуп ал кылып башын бериңиз кош башыкты бербесең койгулашар жериңе колуңду курап келиңиз күчүнү маназы көрүп жоруна чыдабай алты дууду алууке өнү бою дүркүрөп каны шабыз бооке келгени кой батыр урушпаймын деп кошуна көкө бергени алуу көңүлү боо келген аттарын жазбас бергени кош башы деген эр экен
тошу болсо кул болсо адеге чең азгердин эсебин билчүн демекин баласы менен нанысың батырга коштуң алыке баракын кийим билерсиң кармашып калып төгүлбөй качып калып сөгүлбөй урушуу уят болбоду улук кылып алыке ушинтип ишин оңдоду жалына өкөүн алып камкор манас саламат кайра жолго салып бактылуу менен байлашып талойлу менен талашып мурдагы баскан жеринен бошотуп берип кыйласын. Сейдрахманов бул үнү Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөөдүн алдында жазылып алынган экен. Биз бир катар интернет булактарына ошол жерге жарыялаган Азаттык эмблемасын көрдүңүздөр, радиосунун, ошондой эле бир катар телеканалдардын, Убукеев Мелис агабыздын фильминен үзүндүлөрдү алып, эптеп чаптап, бул кишинин үнүнө ошол бир кезекте Тулпар тушунда дегендей Назаркул Абанын мындан ошо 25 жыл мурда күпүлдөп айтып жаткан кезинде белгилүү биздин тележурналистибиз, коллегабыз, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артиси Түгөлбай Казаков Манас Семетей Сейтек Күчилтигин толугу менен бул кишиден үнүн жаздырып калган экен. Ошондогу жазылгандан пайдаландык. Ошондой эле Назаркул Абанын мына менин колумда турат 2015 жылы жетилдик деп чыккан мектеп окуучулары үчүн, балдар үчүн жазылган эмгеги. Бул жерде Манас Семетей Сейтектен кийинки урпактары Эркенен, Эр Сарык, Кулан Сарык, Алым Сарык, Жигитек, Сомбилек жана Жезбилек деген 7 урпакты өз алдынча баягы окуучулар үчүн кыскача мазмундуу кылып туруп ошол балдарга жеткиликтүү болсун деп китеп чыгарган экен. Азыр өзүңүздөр дагы бул кишинин бүгүнкү күндөгү Манас айтканына күбө болосуздар. Ошонун алдына мен бул жерге биздин демөөрчүбүздү, ушул демилгебизди колдоп, мына Дастан ага менен экөө сүйлөшүп, мына ушундай демилге бар дегенде колдогон инибиз KG Group компаниясынын жетекчиси, Кыргызстануу Улуу Мурас коомдук фондунун президенти Имамидин инибизди бул жерге чакырсак, ушул сыйлыкты тапшырууга. Дастан агабыз өзү уруксатын берди. Манас Чаңырыгы телерадио компаниясынын, Теңир Ордо коомдук фондунун жана Кыргызстануу Улуу Мурас коомдук фондунун фонддору тарабынан чыгарылган Тулпар Манасчы Келдибек алтын медалинин номер 1 2019 жылдагы тапшырыла турган медалды Тосордо өткөн манасчылардын жыйынына ылайык, чечимине ылайык Манасчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назаркул Сейдрахмановго тапшырылса. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, апалар. Ушу
кыргыз болуп түптөлүп келишиге, тарыхын даңазалап муундан муунга алып келишиге жана ошондой эле келечекке эртеңки күнгө кайдыгер эмес болгон бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Чу дегенде эле эми чындыгында мына аталар, агалар чыгып өтө жоопкерчиликтүү, жооптуу сөздөрдү айтып өттү. Бая жакшы максат менен келип, акыркы убактарда кыргыз жергесинде тескери көрүнүштөр көп болгондугуна байланыштуу. Анан биздин ушу мамлекеттүүлүгүбүздүн, эгемендүүлүгүбүздүн урматына жараша деп позитивдүү элдин ички дүйнөсүнө бир аз да болсо салым кошолу деп мындай иш-чара уюштуруп келип, бирок тилекке каршы биздин жан дүйнөбүздүн жакырдап аткандыгындай өң калтырган залдын толбогондугу. Мен жана жөн айткан жокмун. Улуттун келечегине кайдыгер эмессиздер деп жөн айткан жокмун. Бирок бул сыйлык буйруса, ошол аталарыбыздын, улууларыбыздын бизге берген багытын негизинде пилотный, баягы биринчи сыйлык болуп атат. Жана Темирбек агабыз да айтып кетти, номер 1 деп. Көч бара-бара түзөлөт демекчи. Бул нерсени, бул сыйлыкты, бул таңазаны жыл сайын өткөрүү жоопкерчилигин алуу менен бирге мындан кийин эмки жылдарда улутка болгон, улуттун улуттууга салым болуп келген биздин Манас эпосубузга болгон, ошол Манас эпосубузду таңазалап келген манасчылар болгон маани жоңгорулайт деген үмүт тилек менен мындай иш-чарага бысмалдады баштап отурабыз. Анан ошол менен бирге айтылып кетти бул жерде. Буюрса билесиздер, мына жана биздин массалык маалыматтар каражаттарына дагы айтып кеттик. Биздин муун чу дегенде эле Манас эпосу дегенде, же болбосо Манасчы дегенде Сагынбай Орозбаков ата менен Саякбай Каралаев ата гана тилекке чоң каршы эске түшөт. Бирок тарыхты кичине тамырына тартса, кичине тамырына барса, Тулпар Манасчы. Тулпар деген берки биздин Манасчы ата-бабалар жөө басып, эл кыдырып, жер кыдырып Манас айтса, биздин бул Тулпар Манасчы Келдибек Карбоз уулу. Бул Тулпары менен, аты менен. Бул демек көбүрөөк жер кыдырган. Бул демек көбүрөөк элге жайылткан. Ушундай бабалардын кээ бир шартка жараша чыкпай калгандыгы бул бир аз өкүндүрбөй койбойт. Эми ушундай аталарды даңазалоо максатында улут дегенде улутубузду урпактан урпакка, жылдан жылга, кылымдан кылымга алып келген бул манасчыларыбыз. А улут кыргыз дегенде эске калчу манасыбыз. Ошого бүгүнгү иш-чараны ушундай бир мындай аталарыбыз Сапарбай ата 85 жашыңыз
Құдай Таалам, сіздер өзіңіздер айтып кеттіңіздер, Манас қасиеттүү деп. Бұйырса, манасчылар деле қасиетті өзілерсіздер. Манастың қасиеттүүлігінен урматына Құдай Таалам 95 жашты дағы ушундай бір сахнада сізді құттықтауға Құдай Таалам өмір берсін, насип болсын. Ошол менен біз эми жаш буын катары айтып кетер нерсебиз, жоопкерчилик алуу менен айтып кетчү нерсебиз. Бұйырса, жаштардың бақтыға манасчыларыбыз аман болсын. Келечек муындың бақтыға манас айтқандарыбыз дени сақ болсын, өмірлері ұзын болсын. Алар манас айтқанша, біз дағы келечек муын қатары аларды таңазалуға бар күч аракетимизди сарптайбыз. Дағы бір жолы майрамыңыз менен. Рахмат. Қасиет деп сіздерден алу қасиет. Рахмат. Урматтуу туугандар, рахмат Имамеддининин. Анда сыйлығыңыз құт болсын, Назарқұлова. Анда сіз бір Манастан бір үзінді айтып берсеңіз. Мұнда жана экрандан көрдік, бұл жақсы, 25 жыл мұрда айтқаныңыз. Бүгінгі күнде дағы айтып берсеңіз. Ошонда батырым Манастын айтам, қақандың жолы тар жерден, қара басқыр ал жерден, қан қоңырбай бар жерден, қаруты тойлы албасын, қаламаға салбасын, бетіңе қауыр бербесін, толқып жатқан балдың қолын, тоқым судай тибесін, алдым менің чоңғынып, отмыстымды жамбынып, қара таңдай қаңғайдым, қаларарды келедім, қамыр сізге бергедім, дедің естеңдер маназ, мындамындай дедеме, жанымдағы жол болсын, қыран алмаң жол болсын, қандайым барып қауарсың, қақандан барып қауарсың, қошындағы жанағын, сырғақтың жолдасың, күнде тұрғысың, деп ұшындырған бармас, батырға болсаң бергенім, Алмабек менен сырғақ, жолға кіргенім, алтай жүзді аянбай, қара таңдай қаңдайға, бие саным жай албай, жақындашып қалып, қарылды құшындырдым, мұңшыны көріп, қабарлайтын пердеге, қанатын көрге салмадым, қайғала ұшып барып, өйді жақа білдім, қанаттары дігілдім, қақанды көзді сүздедім, асында белі күштедім, андалман беттеп айтам, айламайын бір сырғақ, балакетеңі болды деп, ал бұл кедің қоңырбай, бастан келер болды деп, өкіні аңнан қалып, өзі көңілсін санап, осы өзді чоңғырдым, алдымдағы бетінде, асында ұтып отырам, жақындашып қанып, андалман беттеп айтам, бара тұрсын деп айтам, қара таңдай қаңдайған, қармашқырдан көріргізіп, қалысырған құрбымын, қазірде ешкем өдіргізіп, деп отырдым Алманбек, алдымдағы сараңда, тұнық судан суғарып, өкпетеге тұрландым, жатқа кетім бұранып, азизқандым Алманбек, антып тұрды бұғанып, қара таңдай безінден, емін ошандым қабыруға. Манас эпопеясы бұл океан, бұл чалқып жатқан мұхит, бұл түгенбес дайра. Манасчылар бір муындан екінші муынға айтылып келген, дайыма
дарыган манасчылар бири турмуштан өтсө экинчиси төрөлөт деп айтылат экен. Жакында эле социалдык тармактарда сиздер билесиздер, Саид деген кичинекей 6 жашар баланын, кат тааныбаган баланын күпүлдөтүп манас айтканына баарыбыз күбө болгонбуз. Мына Асан агай жыл сайын 17 күндүк манас айттыруу, 40 күндүк манас айттыруу деп манас айтып ушул жаш балдарды тарбиялап келет. Мына ушул Асан агайдын манас айттыруусунда ошол баланын келип манас айтканына социалдык тармактардан баарыбыз көрүп таң калганбыз. Ал эми биз бүгүн сыймыктанып калган дагы бир манасчы уулубуз бар. Бул Үмөт 3,5 жашынан баштап манас айта баштаган. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн түп кыдыра бардык мамлекеттерге барып, Кыргыздын манасын даңазалап келет. Үмөт бүгүн такшалган манасчы болуп калды. Анда үмөтүнү бияка чыксан. Çükönün teşi ortosun, tuğuyruktan alışır, teşiginden ötközüp, sekiz kılıp sallışır, dizgen çükü ortosun, yeteli de gazlaşır, kılın koyup çıkarır, çükönügüm sallışır, kanday bulut bunun de, kanti batat bunu de, kaybir özü tangaldı, yemme kızık bastaldı, cirman bargınlar de, cirman gelgin berri de, aman betmenden kutu bir, arkalarga barıştı, sırgak benden çuvaktı, bekiler alıp kalıştı, başta bergin kannadı, manas kavayta sallıştı, tadurgan çükü jarrabay, ay turturgan at bulur, koşa çava degenge, munnusundan kalgan söz, osmanga çükü ırgıtı, tegerenip karraşı, tepsep gete yazdaşı, çükülürün karraşı, kaykırıktı sallışıp, kızıka mintip battışıp, çükünü öydü vırgıtıp, kongon çükü kupteli, kutubi alıp kolluna, bizdin çükü bul dedi, atma kollu alma ben, şımmalanı kolturup, şimdi vazı vaktede, çimirilli vavvalak, topçu göçür dedi, kırdı vazdı çiğinden, ovalağası beyinden, unnağızı başladı, bir vatı bir götüp, hayır düştü ortağa, arışın gerre bolturup, tomoyun gerden anlatıp, çukolun gerden çöpürüp, canındağı çukogu, çukulurra koyuşup, jetpey kaldım bunun de, ölçüsü var dayaktı kalısı varıp koyurup, dede deken çetkinler gezegin berep koyuşup, kızıl gügün balgonça kızığına batıştı, oşo kızığı çükü batıştı, kançıdan bay bultura bekten kiye kalıştı. Gügüm girip gün batı verdim, bari caylanı verten giden katkanda cerdi, cüzü jarklap cerdi durun çaçkanda. Ordoşular çoğulup ordo vatmak buluşup, karkıttan içip, toyuşup, taygama dağılışıp, kazanga salıp koyuşup. Arısı var, başka var, bari çoğu oldurup başlamak bulup kalganda, katkırıp sülep kabullan, geptimin dip başladı. Tamaşa sözlüğünge baytıp, mınday de baytıp, Alman bette bet alıp, alma kedep dip başlap, ortadan utsan bölümün, kutubimi tek çoğu, ayarlanıp beremin, diyengede banan ben, katkırıklı salganı, o ekünü mınas kabullan, kanday gepti başladın, ayarlanıp beremde, üç öbüzge ten ayttın, akbürdük baylan başına, ayarlın yok kaşında, birinci özün alsançı, andan giyin görölü, aytkanın aydın ölü, jakıp baydın balından, astığa sarı baydayla, güdölü tüy gözüngdü, kaybıdı
деп тағалы, қайындатып қыз алып, бір қызы қабаталы, шордың қызы бақылай, шодыраған қақырай, татыға келген қатындар қиын сынған қарабөр, қыз талып тұрғанда, қалмағы жауап барғанда, долылығын көргізіп, таусың жатып алғанда, ел қырылып кететтен, қалмақтың аны қайыптан, татығып алып өзгізін, өзіңе алып берделі, деген кезде байтөлің, ұңғатпасан айтөлің, үндемей тұрып қалделі, аялым бар деп мен жүрсем, сендерге ұқсас мен дағы бойдақ жүрген екенмін, қатыным бар деп мен жүрсем, қайын күтіп тойылмай, айрым көзінар бермей, үстіп байлап өкілмей, ата-ана туфат бермей, бойдақ жүрген екенмін, бұл кебіңе жығылдым, асып орын ұлдырыр, татыға келген қатындар, некелесіп той түскен, қатындай болмай тұрмаймы, уылдыр өзі бұлардан, артымды бұлар бір бала, ардақтабай жүрсе болмай, кемтік болу тұрмаймы, мұны біліп алмам мен, басынан қанды байтпайсың, арысыңе бөтелі, кемтік қанды бастайсың, деп олсаң деп айтөлім, тарағанды тұлды үйіп, ұңғарманнан бұлтыйып, атына мініп алып тұр, атасының үйінде, түзеле келіп барып тұр, өңін көріп жотылап, баламын не болды деп, атасы көзін салып тұр, ұлына қарап қалып тұр, ата кедеп деп бастап, бажақ беріп қыз алмақ, атадан қалған сал еткен, күйелөдім қыз іздеп, бабадан қалған әкеткен, ерке кептік болмаймын, тартуға келген қатынды, мен түріме қоймаймын, деп олсаң деп айтөлің, қийтып кептіп айтпаған, тұзға тырып бар кетіп, кептіп ментіп бастаған, 3 күні туы арадан, жөлі сөз қып баладан, атына мініп алып тұр, қайын іздеп балаға, жарып жолға салып тұр, көріңіз көзі түп білген, қараған ұлы жағып тұр, өткізін азап тозоқты, бір баланың айынан, жаратқан беріп тілеген, аланды жоқ тұрбанна, біргені кен құдайым, іздеме кен құшына, емі шықты жолында, алқышызы жанында, барар деді белгесіз, күн батыс себет алып, суран жылап кеп айтып, кімнің қандай қызы бар, жотасы қандай еледеп, ботасы қандай немедеп, немесін қойбай бабыррап, барысын қойбай шуыррап, оймаға отқын бәл, қызды көріп келаттан, астындасын тасмасып, атайлаған жол басып, арғы басып білеттан, өңілін оғыстайбын, қабағына қатаған, кеспешін болып батып тұр, кербеншінің үйінен, атаған жау басып тұр, шоғы суар сіледей, болы суар тіректей, асты қайдап жабақан, бірге жүкіл барып тұр, авала бітейіп алыздан, үріп шықтып алдыдан, үйдің есімен деді, түн жүзінде жол жүрген, қадай бендесін деді, алтан келген бізде де, жоғыз деген түніміз, жолшы жүрген күніміз, құдай қонақ болуымыз, алсаңызға ол біздерде, бір күн түсініп кетеміз, деген кезде бажақып, түркіледе мейліп, атам алсаңға рия, үйді көзді жүгіріп, жату жерін белендеп, асын алып байлауға, қырқа байлауға соғып, жатыңыз мұнда деп, құраққа да қылышып, шақып келген жатыппай, қалықтыр, суңған бұтын тазалбай, жумған көзін ашарбай, ал бұлғыға салып тұр, араңда өзін ашып тұр, екі ұнықтап алып тұр, сазбеге барып ойғанып, оң жағына толғанып, түшіне деп бұрылып, бұл еміне болды деп, жори албай бұлығып, аспанда ұшып бір құдайланы ұшып алып тұр, ұлының туырынан қыңғар оң туырға. Соқсырылы болдайлап барып, қанып алып тұра көргі үші құт болды. Баласы Манас батырдың, осы басына ле тачып түс болды. Бұл үнет балауыз, мұның айтқанына барыңыздар көп түрестер, бір топ тақшалып қалғанын көріп атасыздар. Мұрда айтқанда мұны көтеріп кетмейінше тоқтош емес. Азыр уже тақшалып, байыларалық аренаға шығып, тоқтай тұрған жерін өзі біліп, өзі контролдап қалған кезі. Деме, ұшыл балауыстағы мына өркінде өсіп келатқан бұйырса келешекте шу Келдібек, Тұлпар Манасчы Келдібек сыйлығының есі бола тұрған претендент манасчыларымыздың бірі деп айтсақ болады. Анда Имамиден инем келіп, бағылу белекті ұшыл жігітке дағы тапшырып қойсам. Қанға ұрамыз да қанға тартамыз. Қырғызбыз. Манас ұққан сайын илхам ашылады екен. Bir өзінше bir ağlamға келеді екенсің. Бұл Емін Темірбек, сіздің балаңыз біздің бала. Біздің бала ұлттың баласы. Қырғыз елінің баласы. Мен мұны қайтайын дегенім, мына дүниеде көріп отырсыздар. Социалдық тармақтардан көріп отырсыздар. Дүниеде жаштар шығып жатады. Жаш ұлдар, жаш балдар. Баяғы цифраларды
узун кылып жаттап, же болбосо бири-бириге кошуп, кемитип, көптөгөн дүйнөнү таң калтырганга аракет кылып атат да. Бир өткөндө кыргыз улутуга таандык деп манасчылардан мен бир жерден окуп калдым. Сааттап убакытка чекит коюлбастан элестеги нерсени төкмөлүккө кылган бир улут бар деп азыркы дүйнө таң калып отурат. Мен буну айтмакчымын. Биз кыргыз дүйнөнү таң калтырган акчабыз, купюрабыз жок. Дүйнөнү таң калтырган технологиябыз жок. Бирок дүйнөнү таң калтырчу тарыхыбыз менен маданиятыбыз бар. Ошого сиз жакшы туура айттыңыз, Темир агай. Буюрса келечекте алтын медалдын. Жана да биз айтпадымбы, Манас дастан эпосунун өзүнчө бир ааламы, өзүнчө бир илхамы болгондой, биз жанагы медалыбызды жакшы сиздерге таңазалай албай калып турбуз. Бул медал алтындан жасалган. Алтындын ортосунда баягы көрсөтүп айтсам жакшы болмок. Бриллиант менен жасалган. Бул Дастан агай, Дастан атабыз Исламович көп нерсеге таң калбаган адам. Көп нерсеге таңыркабаган адам. Көп нерсе купулуна толбогон адам. Бирок ушул медалга эмнегедир өзүнүн оозунан угуп, мен дагы сүйүүнү менен айтып кетем. Бали деди. Бул мындай буйруса Ленин убагында да болгон жок. Буйруса Кыргыздын биринчи алтын бриллиант аралашкан алтыны деп өзүнүн сынынан өткөрүп отуруп ушул медалды жасаттык. Ошого бунун мааниси, бунун мазмуну жылдан жылга өсөт, жылдан жылга көтөрүлөт деген үмүттө биздин балабыз, биздин келечегибиз. Буйруса урпактан урпакка улоолор, улагандар. Мен жана да айттым. Улуттун бактыга, Кыргыздын тарыхтуулугунун бактына биздин манасчылар бар болсун. Калганны улоо, ошолорго көмөк көрсөтүү бул биздин милдет. Буйруса бул милдетти жоопкерчиликти сезүү менен өткөрүүгө, ташууга, көтөрүүгө бар күчүбүздү аракет кылабыз. Рахмат, сизге куттук болсун. Урматтуу агайындар, Манас деп ураан чакырып жүргөн агабыз бар. Манас эл коомунун төрагасы, уюштуруучусу, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков агайды бияка чакырсак, келиңиз агай. Урматтуу туугандар, балким бурунку муун үчүн, балким кийинки муун үчүн бүгүн көпүрөдөн өткөндөй болгон улуу бакыттын эшигин ачып аткан мезгилибиз. Анткени биз кыргызбыз. Кыргыз болгондон кийин биздин мойнубузга Манас баштаган маданиятыбыз, байыркыбыз жүктөлгөн. Жана келечегибиздин жышаны биздин жаныбызда турат. Жанагы балдар менен. Бүгүн ушуну түшүнүп иш кылып атканыбызга чексиз жараткандын өзүнө ыраазычылык. Биринчиден, ушул сыйлыкка Дастан агабыздын өзү баш болуп, ишкер үйүбүзгө барып, ошол бир саякпай, сагынбай, өкөн манасы гана мурасталып колубузда тургандыктан
Андан ары өте албай, колубузда китеби жок болгондуктан, кол жазмасы калбагандыктан, атаңдын көрүү дүнүйө деп, Тетебек Рамандын ырчуулу, жайсаң манасчылар, Келдибек, Акылбек, Тыныбек, Чойке баштаган чоң манасчылардын, балык атабыз сыяктуу зор манасчылардын оосунан кандай нерсе агылды экен деп, элди кантип уютуп келди экен деп, элди кантип эл кылып келди экен деп, кыргыздын көзүнөн жаш агып турган мезгилдерди, бүгүнкү кыйынчылыгыбызды көрүп, жаныбыз канча эсе айланып кетет. Ошол күндөр кайрылып келе турган жашаанды жасап атабыз бүгүн. Анткени Тулпар манасчыны кайрадан атын атап, кутун сүйүнтүп, ушул улуу манасчыбыздын руху келечектеги бир жаш манасыбызга өтсүн деп бир тилек кылып койбойлубу туугандар? О жаратканым, дайыма бир өзүңө сыйынабыз, бир өзүңө жалынабыз, бир өзүңдөн тилек тилеп суранабыз. Ураныбыз манас, бутубуз кыргыз. Ушул зор манасты, ааламдык манасты, жердик манасты, элдик манасты, ер манасты, кут манасты, нур манасты, шер манасты, алт манасты, баарыбыздын башыбызда турган туу манасты сактап келген, муундан муунга улантып келген улуу манасчылардын бири, элдин оосунда, элдин жүрөгүндө, дилинде калган атабыз Келдибек атабыздын руху келечектеги жаш манасчынын бирине консун деп жаратканыбыздан сураналыбы? Сурандыкпы? О жаратканым, ушул ниетибизди Манас атабыз баштаган улуу касиеттүүлөрүбүз кошуксун. Келдибек атабыздын руху тирилип, жанданып, жаш манасчылыкка касиети өтүп, Келдибек келди деген кубанычтын тоюна да жетели. Мен бүгүн манасчыларга ыраазы болдум. Айланайын, таланталы. Сен бүгүн тосор деген сөздүн эки маанисин айтып жүрүшөт. Мен бир маанисин айтпайм. Азыркы заманыбызга келечекке иштей турган бир маанисин айтып кетейин. Кыргызстандын, кыргыз жеринин төбөсү, чокусу, нур биринчи тийген чокусу бул Хан Теңири. Ошол нур тийгенде жаңы күн кайрадан башталып, жашоонун уланганынын белгиси, караңгылыкты жеңип, жаратканыбыз бизге жакшы жаанын тартылап аткан нерсеси. Ааламда Хан Теңириден балким жеренебиздин боюнан алып караганда Кайлас чокусу бийикти. А бирок касиет чокусу Хан Теңири. Ошол Хан Теңириге түшкөн нурду жердеги турмуш тосордон тосуп атат. Ошол нур менен кошо кутту тосуп атат. Ошол нур менен кошо ооматты тосуп атат. Ошол нур менен кошо дөөлөттү тосуп атат. Мына ушул тосорду мурда башка бир элдердин өкүлдөрү барып бийлеп, ырдап тосуп жүрчү. Бүгүн Саякбай атабыздын жышааны менен тосордо 3 күн манас айтып, менимче кыргыз эли тосордон өзүнүн жерине, өзүнүн элине, өзүнүн келечегине келген кутту, ооматты дөөлөттү тосуп алып, Канике энебиз, Көлөнебиз, Жеренебиз баары урматтады деп түшүнүп келдим мен тосорду. Ал эми Чечтебейде өткөн иш-чара Кошой атабыз менен Алмамбет атабыз аркылуу ерлерди, шерлерди, кыргыздын келечектеги мууну намыскөй болсун деген, эркектик касиетти, элди баккан, элди сактаган, башын аябаган, жанын аябаган, нукура кыргыздын
Muğundan muğunga etken atalık kasiyetin ne dilek tutup geldik diye düşünüyorum. Buna Keldibek degen at arqılı bugün 3. günü Borborubuzda keliyor datko. Keldibek Manasçı menen kasiyet kelgeninin dışarını bilgisi odatko. Tuğandar, biz dışarını okuyu bilişimiz gerek. Yaxşı dilek yarım ırıstayım. Oğuzunlardan jaman söz çıkmasın. Özünün özüne jamancılık gelip kalmaydı. Alardın da kayıp kaskakı olur. Alardın da askırıklar olur. Buna şunday biz keldik çıkırıp dursak, Keldibek atabızın adını aytkanday olur. Anda biz atalardın da, enelerin de arbağın aqtağan bolabız. Hurmatlı tuğandarım, Dastan ağa, sizge rahmat. İnim, sizge rahmat. Uluğunu sözün hurmatlığan buğundardın ösüp gelip yatkanda üçün bir kol çağıp koy ösün hadi. Aç gözlük hiç kim zirgatkan emez. Aç gözlük önüge oturup, birbirinden tanaşıp oturup, karam karşılıklı düzeyde oturup, neçen degen şaharlar gayra kıyrap ketken. Neçen degen tamlar gayra busulgan. Oşonduktan inim seni şu Aykölдүктүн жолуна түшкөн ишти баштап аткандыгыңа ошого өз тилиң менен ниетиң жалгап акчаны санап битириленбей кыргыз элинин кулуна экениңди далилдеп атасың. Ишиң ийгиликтүү болсун. Анан Keldibегинин sen kırgız elinin bağına jaralgan adamdardын birisiň. Şu Manas жаңырыгы деп kança mezgilden beri köşölüp azırkı Manasçılardın tarihini düzüp atasın. Azırkı Manasçılardı sürüp atasın. Seniki жаңырык bolmasın. Seniki doğuş bolsun. Adamdın ününe jetsin. Demike emgeğin aktarsın. Biz Kırgızlar içgüdülüktü, iştahlıktı joyarıç. Tacap tuttum ben iştahlıkta. Kıyınsıngandarlıktı joyarıç. Yaxşı emgek kılıp atkan adamlardı görölüç. Oşalardı sülöylüç. Ar kimi sözümüzge maktangandı toktatoluç. Manas kattı. Tu Manas degenden keyin Manaska maktanganга könölü. Eger biz dünyöge Manasты maqtanala turgan kasiyetke jete alsak, oşo günü Kırgız eli dünya ilgeriye aylanat. Aylanay Manasçılar, sizler eldin işenmesiңер. Sizler kayıp dünya menen biz azırkı yaşap atkan adamların ortasında sizler ötkörgüçsüңер. Bolganda dagı ulu sözünü ötkörgüçsüңер. Bolganda da Kırgız ruhunun ötkörgüçsüңер. Bolganda dagı kan tengirinin töbesinde nurdu ötkörgüçsüңер. Kırgız yerinin teğeti tüpküründeki, özögündeki kutlu asmandın gücü menen biriktirip atkan adamdarsınlar. Joluңарды Kudayım baysaldı bulsun. Sizlerin ıntımanlardı versin. El sizlerden Manas degen ulu kasiyetти, Ayköl degen kasiyetти Kırgız eli düşüngөнгө, жүрөгү менен düşüngөнгө, dili menen Uran çakırganga jetkirsin. Anda menin bir jakşı adatım var, Uran çakırıp koyayım, şö bilen sözümdü ayaktayım. O jaratkan daima birösüңөрgө sыйынамын, daima birösüңө жалынамын, daima bir özümden dilek dilep suranamın. Kal olurum, makta olurum, yaratkanım bir özüme. Uranım Manas, urutum Kırgız, Uranım Manas, urutum Kırgız, Uranım Manas, urutum Kırgız, Kırgız kutlu yer, Kırgız kasiyetli yer, Kırgız özöktü yer, Kırgız omattı yer,
Kırgız dövlöttü el. Kırgız ululuktun tutkası. Kırgız nur tukumu güneli. Kırgız manastır eli. Manas kan manas. Ağlamdık ulu manas. Ayköl nur manas. Hakikat kan manas. Manas yer manas. Manas alt manas. Manas kut manas. Manas şer manas. Manas tu manas. Bağrımızın başımızda durgan tu manas. Tu manas. Uşul ulu ağlamdık tübölüktü ulu manas jogorku akılestin жердин кутун коштурган көктүн күчү менен жердин кутун кармап турган улуу манастын эли кыргыз элинин келечеги алтын доору кут болсун. Бүгүнкү иш чарабыз ийгиликтүү болсун. Биз бүгүн майрамдын эшигин ачкандай болуп кетели жок туугандар. Келди бек атабыз келди. Рахмат Асан ага. Жана Асан ага айткандай, эртең менен чыгып келаткан күн Хан Теңир тоосунун учуна күзгүдөй чагылып, Тосор айылынан тосулуп, ошол жерден чечим кабыл алынып, анан бул бриллиант болуп, Тулпар Манасчы Келдибек медалына ошол бриллиант тагылып отурат. Анан бир чоң бриллианттан тышкары дагы 5 бриллиант бар. Бул 5 континентке Манасыбыз жайылсын, жер жүзүндө Манас дастанын билбеген адам калбасын деген ниетибиз бар. Ушул ниетибизди Кудайым өзү колдосун. Бүгүн залда Манас изилдеген, Манас изилдеп жүрүп, Манасчынын артынан ээрчип жүрүп, бир нече жыл Манасын кагазга түшүрүп, кийин китеп кылып чыгарган филология илимдеринин доктору, Манас изилдөөчү Жылдыз Орозобекова айым отурат. Сизди чакырабыз, Жылдыз айым. Келип, сиз дагы өз пикириңизди, каалооңузду айтып койсоңуз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу агайымдар, апалар, аталар, агалар, эжекелер, инелер. Бүгүнкү күндүн аябай чоң данакерлери ушул бүгүнкү чоң сыйлыкты ондой мамлекеттик жардамсыз элдин өзүнүн ичинен чыккан, чын эле Манастын жан дүйнөсүн түшүнгөн, ушул элге эмне берет дегенди түшүнгөн биздин ушу демирчүбүз Имамидин мырза, сизге таазим. Анан ошо бакайдай болгон Дастан агабыз, сизге таазим. Сиз дайыма улуу сөздү айтып келгенсиз, эл алдында элдин көйгөйүн көтөрүп келгенсиз, топ жарып сүйлөп келгенсиз. Мына Асан агай ушул Манас деп күйүп кышып жүргөн адам. Мына ушулардын башатында мен бир жантан бери карап отуруп бир ой келди да, кыргызга эмне керек эле? Эгерде кыргыздын тарыхын оодарып кирсе, кыргыздын улуу баянын бир жашы канчада экенин билбейм, боорул сакал, жүзүндө 100 бырышы бар бир ак сакал ушундай бир жомокту айтып бериптир. Бул улуу элдин урпагынын таралышы экендигин легенда. Ушундай легендалар ар бир мен улутмун деген элдердин жомок башаттарында баштай жашайт, айтып келген да. Буга анча маани бербейт да. Азыр мен ушул турган турпатка байланыштырган себебим баяттан бери драма театрдын залынын толбогондугуна биз кейибешибиз керек. Бул байыркы доорлордон бери кабарчы катарында ошол жаңы доордун жарчысына эски доордун өтүп кеткен баянын берип турган
мондай өткөл доордогу ыйык бир адамдар болгон. Мына бир уч кыргыз, ушу Манас деп жүрөгү согуп аткан кыргыз бүгүнкү күндө мага ушуну элестетти. Окмуштуунун көз алдына эмне элестейт? Окмуштуунун көз алдында ушул жерде болуп жаткан окуянын бардыгы менин көз алдымда сүрөт болуп тартылып калды. Ким эмне деп сүйлөйт? Ал Манасты кантип алып жүрөт? Кантип айтат? Бул доордун жарчысы ким эле? Өз заманынын кишиси ким эле? Канчалык деңгээлде Манасты арытты эле? Бул кайсы манасчынын насилин берди эле? Деген суроолорго мына биз жооп беребиз. Кыргызда деле айтып коет го, акыркы төөнүн жүгү оор деп. Мен бүгүнкү акыркы төөнүн ордундагы киши жүгүм оор деп сезем. Анткени менин көз алдымда мына жерде азыр тулпардай туурап калган манасчылардын бардыгы менин көз алдымда чоңойду. Бардыгы менин көз алдымда өстү. Эми алды аксакал, аркасы кара сакал болуп отурат. Мына булардын барысы. Мен булардын ушунчалык оор жоопкерчиликтүү түйшүгүн сөзсүз түрдө өзүнүн доорундагы манасчылар катарында төкпөй чачпай сүрөттөп бере алам. Анткени булардын улуу муундагы Келдибектен кийинки балык кумароолу баштаган зор топ, андан кийинки Тыныбек Жапыйдын зор тобу, андан кийинки Сагынбайдын зор тобу, андан кийинки Шабайдын аягындагы зор топ, мына ушул мына жерде турган 9бу, 10бу манасчы, ушул манасчылар бүгүнкү күндө эмне үчүн өздөрүнүн казанында кайнап, ушулар өздөрү бүтүм чыгарып, ушулар бул ушундай айталат деп бири-бирине сый көрсөтүп отурат. Бу дагы замандын талабындагы манасчы. Заманбап, мобильный манасчылар. Анткени турмуш ошондой. Мурунку манасчыларыбыздын алдында ушул адамдардын сыймыгын эл алдына чыгып алып, ушул деп даңазасын бийик көтөрүп, ошондон кийин манасчыны көргөзүп, ушу Саякбай чыкканча, Ауезов сүйлөп атканча, элдин баары бук болуп, ошо Саякбай деген кандай киши экен дегендей деңгээл замандар азыр биздин манасчыларыбыз өзүн өзү айта алат. Булардын ичинен окумуштуулар да чыкты, булардын ичинен артисттери да чыкты, булардын ичинен мондай телеберүүлөрдү да айтып чыкты. Ушулардын бардык кылган аракеттеринин бардыгы ушул Манасты элге жеткирүү даремети. Канткенде биз жетет. Анткени булардын таалайына дагы жанагы электронный телефон, интернет деген нерсе бийик технологиянын күчөп турган кезинде элдик оозеки чыгармачылыктын көнөрбөгөн үлгүсүн алып жүрүштүн өзү чоң озыйпа, чоң мындай милдет. Анткени булардын аксакал болуп калган кезде кеминде бир 20-30 жылдан кийин, 50 жылдан кийин булар жөнүндө жазган окумуштуулар булар тек гана Манас айткан эмес. Буларда тек гана аян төкмөчүлүктөн сырткары булар коомдук, социалдык өнүгүүдө жана Манасты жайылтууда ушундай иштерди жасаган деген булардын башка менеджерлик, ушундай ведущий алып баруучулук, булардын илимпоздук, көп курдуу таланттарынын бардыгы сөзсүз түрдө тарыхта кайрадан бир коштолуп жазылат. Бул дагы замандын өзгөргөндөгүсү. Ошондуктан бул манасчылардын чыгармачылыгын аздектеп тутуп, эң негизгиси менин каалар элем ошо кезде азыркы ушу тапта Манастын алп варианттарына дагы түшүнүп түшүнбөгөн кишилер, билип билбеген кишилер ар кай тарапка буруп, анан ушундай бир опуртмалдуу варианттардын үстүндө иштөөгө туура келип атат. Урматтуу манасчылар, биз сыймыктанган адамдар, биз сыймыктанган ыйык адамдар, силердин дайыма жандоочуңар болсун. Силердин дайыма баягы жандооч кийип турат дейт, мактай турган, даңктай турган адамдар кашыңарда болсун. Силердин зор милдетиңер Манастын аброюн бузбай, классикалык өзүнүн вариантын, ошол Келдибектен калган илепти, Сагынбайдан калган, Саякбайдан калган зор Манасты, Чоекеден калган алп Манасты так өзүндөй кылып айтып берүүңүздөрдү өтүнөм. Эч кандай бурмалоого Манастын идеялык көркөмдүк негизин
түпкүлүгүн бузбай айтып берүүңүздөргө өтө мындай сураныч сактайт деп ойлойбуз. Анткени силердин 100 жылдардын аралыгында ушулар эстафетасын, ушулар мындай жүзү жакшы аттуу жарык жүздүү болуп өз милдеттерин өтөп, ушу манасын кийинки урпакка өткөрүп берди деген улуу ат калат. Ошону аткарат деп мен зор ишеничим, үмүтүм да бар. Мен бардыгыңыздарды тазим кылып сыйлаймын. Бүгүнкү сыйлыктын эң алгачкы сыйлыкты алган Сейдирахман агабыз дагы өзүнүн тушунда тулпардай тыбырап, сайгүлүктөй болуп сабалап, оозунан оргуштаган манасы төгүлүп, күн түндөбөй чарчабай айткан, азыр дагы илеби оттой жанган манасчыбыз сизге тазим, рахмат. Сыйлыгыңыз кут болсун. Сыйлыгыңыз сизге, сыймыгыңыз бизге болсун. Рахмат барыңыздарга. Рахмат Жылдыз айым. Урматтуу туугандар, анда ушул жерде бата берип коюу үчүн биздин аксакалыбызды, манасчыбыз, алкар манасчыбыз Сапарбек Касманбетов агайды бул жака чакырсак, бата берип койсо, анан ошол менен бүгүнкү иш-чарабызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин иш-чарабыз Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн күнүнө карата ошонун алдында өтүп атат. Бул Келдибек, Тулпар манасчы Келдибек алтын медалы бул ушул келечекте жыл сайын өтө турган, жыл сайын манасчыларды ушундай мындан дагы кеңири аудиторияда куттуктап, ошолордун өнөрүнө күбө боло турган чоң майрам болот деп ойлойбуз. Келиңиз сага. Амин. Өлкөбүз тынч болсун, элибиз ток болсун, арасында алтын жутумдар жок болсун, келечегибиз кең болсун. Пайгамбар өзү жараткан кыргыз эли ааламдагы элдин алдыңкы өлкөлөрүнө тең болсун. Каршылашкан кишилер жок болсун, калкыбыздын пейили ток болсун. Жаман иштерден арылып, келечегибиз кең болуп, таалайыбыз ачылып, жаштарыбыз өркүндөп өссүн. Бүгүн кадимки Келдибек манасчынын намын алган адамдардай жеңиштерге жетсин. Жолубуз ачылсын, келечегибиз кең болсун, аалам менен өлкөбүз тең болсун. Айтарыбыз жалпы журтубузга ден соолук берсин. Жакшынакай турмуштун келечегин жаш муундарыбыз көрсүн. Душмандарыбыз болбосун, жолубузду Кудай жолдосун. Айтарым ушул Кабылан Айкөл манастын өтүп кеткен, манасты колго алып айтып жүргөн олиялардын акыреттик турмуштук иштери баарыбызды колдосун. Арабызда жаманчылык болбосун, ак жолубуз ачылсын. Рахмат ага. Анда урматтуу туугандар, ушу бүгүнкү Тулпар манасчы Келдибек алтын медалын тапшыруу үлпөтүнө келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Шуну менен бүгүнкү иш-чарабыз соңуна чыкты. Рахмат, жакшы барыңыздар, аман болуңуздар.